so a yɛteɛ a na nipa ɛteɛ nti na wɔsi sika no nyinaa yɛ 8,000 so wɔanya ma no aboro so me yɛte hɔ no a yɛyɛ no ana dɔkta esi ɛde 2,000 kakra gu so ɛna keedu yɛn mi me nua bɛrima keedu ne bra Charles T ɔne ne yere ɔbaapa Yvonne ɔmo New Jersey America timi bɔ ɔmo din koraa so ɔmo so tee na ɔmo so ɛde $200 ɛbaayɛ eti ɛkeka ne nyinaa bɔ ɔmo ne de IBJ kɔgye ɛgyeeɛ no na kyerɛ sɛ wɔanya 9,000 90 million na kyerɛ sɛ ɔbɛnya 1,000 koraa ɛwɔ akyire ɛde asosɔ ne nneɛma so nti Sompa Nkomo get results and enie virigadochi money na hand background ye kan ya ye ne yadofo ada wodoma ya ye bua nipa adwuma we no ye bua nipa pa nti ya na mosusu na manu ye na ye bua nipa papa enu nti na de ewo ho eno no nti me de bema no na wo my bedroom no madam enani bi wa no na kasa na de obetena ha da no wo kyerɛkyerɛ ho no mutumi free ha ekoketi akoya adwuma wano no biem na eda ni pass Yankopɔn hyira obi bi ya ma on fa sika ni nkutanko Kevin wi ya ni mpie na fa kɔto ni momuso mano ote aha no so de kɔ na fe be wi aso se akoyira woturuturum ai Pacha Yankopɔn hyira obi bi a ɔdom me ho mansɛm me ho mbɔbɔ na ɔdom na me hyira di kan ya me hyira mama ene na bɛdwefo ene TV station fo nyina Yankopɔn hyira obi a onye obi a na de sade ma no me de obi bi ase amen ne nkun no so maka kyerɛ wo fa vaccine frem na bronyini ne so wona ho no sound tef na wo yɛ adwuma na wo tonku ntrɛ de so ɔde ni nyina so bɛsra Michael Jackson boy me de oba meka o wo ye kunani na ba ba jiska wasi gold wo bɛkɔ me is a champion mun tunu fo no Kevin Pejan nkosi ne kai chain wo yan kasa nwie na pɛ o pɛ you bebe adwuma a chawsi wo yi akatua ɛde yanko hwenesra wo sere le kala ndem is a champion bruni ne so me kasa brati no nsan kosirem wasane to ochina nko akwadwuma wate ntrafi koda ya fonte de Mr. Champo Mintuano Ellen so my friend. Se ya de ya ba na no nyina papai. Adi de beto de beto beto dru kra munya. Timi so ochina o se o yale kra me ne Ellen ne kasa. Na me so ochina onya ne ho kama na wo mla. Aw. Tuti fio nkwa sorry. Okonya sorry. Le ba so anwo bo so fama ne. E no musu ko mepe bia ma. Dem kan se me show money ta. E nyama. Ye no ho de kura ma benchire. Awade. Ye ni abrochire am so link. Aw. Because you do fi. Na you nyame be university. University. No waso
pagano e mo fa nto ne so e wo fa ne yere ade na bone bo Kevin mo fa nto ne so ene ehuri ene wawale ye de ene wodoso ukodwale a woda okunsa so okotan a woda okunsa so ne odomu ankasa akwa ne de a na wudi mu ododie di aboa cause time bi oda wonsa so di no obro nsam de why you John Dudu yo why I enquire my lady me that say di yo ye de rade ase se na nso so ye san sere ye nya sere say di a na kire say nyame afa wo so agban obi nso so ama ne ne koda na atimi afiri ne so ye nua ba yi kiemi ba bia that we buy am me pacho Kevin ni si form no nyi scanning to ni mobile phone so omonye na ka me catch en kwa iso o ya djuma no pra Kevin catch en say o ya djuma pon a on fa sika mafie de beka ni nyina on fa nto ne wallet so na on fa phone ne number so on be tam no de na kwa na o mo de ne ko nya sa na se wo san de koto de na o mo fa de a won sia ti my lady send America no yenua ben ko be fa he obi wo ho anke be yese ya wons wa ye basa obi hu ana ba bi ani kwan se wo fa wakofa ne wakowu na enso so nyame adom ne do so ni nyina anyuonyam ne bi so nkan because enye easy sa se wo he ena obi ani abere obi ayahye wu enti enya adom bi na bedom yen na wode wano betum adofo nso so behunu ye mobo a na esensem no ye atete agu na se ne ana wo ka kire ni ya ono nso so ahwe yi ehu hia dipa bonefo ne wabefa bi okọ wabefa bi a wokọ akodi ni free na minim se free no ye dan ya ono nso so obenya ne nsunsunsu aso na ya besre ono nso so se ne wo kan ya asra beku no eti se oni mo moisturizer yusu a ade ya kirem kwa asra ya ya adwuma wo ye wadwene se obe ya wo hia sika Michael Jackson hey here ade yanko eti no ni nyina no yafu se o pese wa pomuden no abere bia ugina wona so asa na ma nyina wo so ohwe no ojai kura cause no de uniska untimi nye beku ubebekun ebekun na ono anso so no de waba behuni onfanya na niam nyina ye sika no ohwe so yie no nkoso amo ne bra na bibia anso so ntimi nkonkan ma lady medasi eso da ase nya do na abrampa ukimpiri up and down so nyasem ketwa sanete material ndi obi ani bigana enye kimpiri me pa me ache so me say no onye pe former and grandson of MP Deru what want to call us we need to call us oni bru we need the jija enye jija ntime nane baba ya no mapam sa enye asem keto akra Malady we da sipi nyame hira yie papa Malady yenua bai ye be girem ne ada se bia ma no nyame enhira oni abadwafo nyina nyame enhira mu yie papa na ba bia obi ayi sika ne bi free bia no nyame enhye na namu se Malady ne se de ahokyeresi aba wiase na wotie mu anipa tie no na se enhira na na ye be koso asere bia ma na wona yi bi de bo akoda yi bia no nyame enhira won ba bibi oyi free bia nyame enhye wanam na Malady menuai me de afutuo ketua bi a me kan se e wo se ne pro no otum ukodware a watum na asafo adi wachi o ba asafo adi wachi Malady se sika yi free eye menuai nchen no eye ni pe nim no oye obi oben no ana ofa sa ama husu anya foforo sa pepepe enti ye besere no se nne ya okro no ne niema bi ofa ne sample gi nipadi na onyai ene nipatirimu yesum nti no sesi anka nye nipatirimu na yesum anka wo yale 40 sei senko bi mewia wade o bofo nim aboayafo ana wa baba be fa nti yenua no onko ya adwuma na nasem oka wo fie ha na no ne se ompese obeya adeso a ede ama oman na wona nam na osresra de wontimi nyesa saa dwene na wode ebe kasa ya wode anyamwe no onko so no nya adwuma no nyankopon be boana ana na wutu no fofa asra no ho Malady osra yade bi bo na anase bibi twawa ne pamokra na eden asra pa kranese enti onyan sa ne ma no sabe we tuntumu na ubechi adofo ye kokwa abechi adofo
enya wo ye wo gon ni pa wo kaka ama wasra so what see ani ama chese aworo hasen ni nyina to ogu na be de kra wo mfo esa abefon so wo woro ngoma no tugu nti wo befon ti ma lady nyame nhira papa se wotie me da ne da adofo eti no mba bebo nyame nhira wo mu nyina nyame nhira no pa ani chasti nyame nhira no nyame nhira ne oba pa Yvonne omo New Jersey nyame nhira wo no papa na madakra wo ahomache me sorry no send me audio ayi say sika no person send ne bi wo ho a na hu se ebi a eye correct number. Okay. Intimi ye no send me audio say o person send this can intimi hwe say ye no a na me show ye no a. Okay. Ade achi anopa no send inti ebra chasti. Nyame nhira no. One ne drofo Obapa Yvonne. Nyame nhira no. Jay-Z kedu ebra. Nyame nhira mo papa mo sika no. Abaya na beji. Nyame nhira mo de o ma hwiri bia no. Nyame nhira mo ade hwe wo ma na mu tina na abrampa de wo ho no. Nyame nhira wo mu yi papa. Na abrampa na watwi wo ha. Ni e di video bi ni e di atag ni e di abrel because where ya me bra ma de nyina bra ko jo Captain Smart me ami ni abema na wo de me ni antina ani ato wo asasi eso o na kuku amode abana mse me ami bra ena wo tretre me e baby se bia ni akiri na oh me nua bebra no eti anadwo na me frɛ no okay ni bo sesa ena me say me dana se se to da bia o mo no ye mpanifo mo ye ready ache to mo tie akiri no mu sade bi chia nobody is above reproach na wono so atretre me mani age ho na mum de captain kind na abrampa I see de ani ko okay me mom de oni mi se me obi antumi mfa sem bi ma a me hu a me twawira aguso enti de ekoso wo kumase na captain kan no se ye no kre se se China fo ya wo mani ampa ye nsie se de mimi na edi omoni nketenkete etimi ede nkanaman se be etafre ma bia no e maiwa bia ase ye se enu da wi aya tintasuo aguso ene eniema basabasa eburu ma bia ye sre papa Zuba ono ye municipal chief omo form nanti from Zuba de me yadan na omo fa wo mani hwewo ne ye ntimi ntina ye mem na mo me ye mani a empire siye se de mimi edie no na mo me haye sa eti sete sa ye hwe ni ye na abrampa na ye keka sa no ba bie nu a ewi se firi ho ba eje ni ho wo be kom na no kura bi wo ba bi sa pepepe maba mu ye adwuma obi anka me de che ave de ye maayoa ana mogro ya to pre mogro ya to pre ngesa eti na abrampa ehe ne yeso omugu bebrebe no manso mu wo ho kuma se so yete bra no bi so ahojo ahojo ye fe ne ye fe ne ho no mo dwo to besa ahojo yesu no mani nkete ene yeso mo tadu etiti se nkuruma ana mo ese se mo ese ne ye ne ho aba na kwa ene ye die no mu di nkuro mu na Ghana for my we bi me twen ho am nti ase maledi omu we kura wo koda we di we abe chire o sai day we mu nyame aboye me mama yen nche ye kura Kenya for ma so mo ba Ghana Ghana for me ma tadue mu odunti wa mo ba be face a mo kura so mo ba ma ji silver cup ntre e de ba ewiase nyina Ghana for me mama ji cup a ekura mo ye boye nsema mo a muni we amode ma ye kura ya ji atumu senya we kura mu him yen eti ya ji atumu mo se mo mpesa ye mo me mo pe nkuruma no abi je no mo gina ya fonfa ye to afonfa se se dia se tie enya se ketwa so asem na me no okay enti no mo se mo mpega na fo me ma kama no na nkunuma troka no sikanti na mu die tira yo ma tinte so se pio asa dia guso abrei na mu di mu se kire mi nansa me se papa bia no we bro no so achimoda o tan ba bia na ye Texas ye fra no kokokokokoko ni di no wako pata ntokwa tete soja fo na nti etuo no se de yesu no na ye de fra no kokokokoko wase amna mo ko ye
Gambia ni Liberia was woman dey abrofo man ni dasa see one form some to you Africa me you go home you Africa me you go home wa fana ma nani agye eja na wura no Ghana ni be ma woni hwe woni sika no odema o sisim ne kwase atadua sabi yaku nyane kwase atadua se na ha mu awu enu nkuri yensu otwa lumba anyu obepo wanya tiri hu kotodwe na diehu tintini diehu enya sem ketwa anu anu mkaba so jumo odi bedimo ninyi na mayu amusi musi yempe na sika dia ye kwa kwaji eti na brampa fasam na captain kan na ese me yani ko ho no kwasem no kwasem ne ye bibi found ye tonkra edi amaye papa zuba sa ofa ne nanti fom ye yada no na se asawofo ye so wotuo so ontu na emoa na me wie ni Africans na brampa malady Ghana for mrantie nye careful okay na Ghana ye wom sesi a 90 titi Ghana no 1990 so ya enipa bonefo ya enipa bone ene wo ya brantie wadanfo bi se koja me baabi ko se enko no be kwa kokum one wonam low key na ni brewo hwawre wo sem bi asi abrantie bi asi efre no kobi na danfo allegedly o ye sojani ye friend Prince Kra wonu nonku ye sema 50 years wo ko soja kra no protocol wadanfo ni chiama ene ye wo takra de ne ya transfer on waba temali wadanfo ni chitanka ye se asem ni si wo Enkran Gulf City tema ho gon Katamanso district ene wo kra ne se wo besra no ene waba wadanfo ene ne yire pemfo wanyem be sa busumi sia ene wo baba wa ketwa woni ne na ekoba no so enkrofo se wo mpe petrol ntoma wo to be crab 100,000 1 billion aw wonu na timoto so amudi akwanya ba mo pe fanguni bi aidai ato ne dura na joa no wa ba be sro mo be na wo twi wa hye sekan allegedly akum wadanfui akum ne yire pemfo no yesi friend Prince Kra akum ne yire pemfo no apie koma akoda ba wa ketwa no atena fu ne ho 3 days e wo dem ho obi anim ade achi fiofo so ye hu no ade achi ti de to so miensa ne so obi di sika bre no no me say aye kura be 2 days ni on na danfo soja ni ye hu wom ye ko bi epono a ye so de langa ya ye di twitwa kibabu ibi di atwa na danfo mfim ne kon ho to re one ne ye sa no ba ne hu no ba ne ebe dede na ye se oba yinsa tei no ba yi kon ho oba pemfo akono adan na Ghana ye den ye bedru ha Christian country ti ma emlantie munye careful na ene masama ye betriti no ya wada e be ba be si so wan kan che so obi diska bi abrewa sanko mekun ye kasa dodo ni nyina ye gidie onmisa na dan for 15 years ni onye ne bone won kwa ode na faso na bra we die na omo pen ye so adwane so na me dem Ghana police fodi sa ye betche no nanu ya anso sa Easter Monday no anso abrante ba kwese friend wisdom ono so so oton ne car Theophilus na dan so bra menya baya ma no wo cool boy no aseno oh my Ghana malady emlantie fa se utim uni adamfo bia uni adamfo bia mo fa se mtirim yo case number 1 Roxy Bona and no free buy sunwan one oba ne kwadu Esther Bruce one so Kumasi court Brapa choba ete say na me adom passion house radio adom boko oba show iso a ye o Bible Quran bi focus akasa prekoshina bodu ane cross opede ope Bible o kwanya asole si esi me ma no mo chia say e ma ne ye zayo babia o se sole na hye me ma mo chia say monja
na wonu nchia ne jama sole no ko bi ache pa be pa abrabo kristo ni bra ye owu nyansa fiti ase ni ewu asuru on se wie abeta tv so bi bi shirt ama se tete ho yo fansa ni fato babro no so me fa show em say bodi eye me roxin bona inside the bible so sa sama me be kan okura nko a ni nitro onyame boa me tie bra asema wo de nam no wo bebo obi kwa adu Esther na wo bebo ne kwa adu no se ye Esther no ka se nipa oto akata na nimu na bende woni mudin me de se wo se yankata wani me ga me mfre no because me sum no madwuma me humfunto bi ewom we no me unko pokro no unko di awu oba na wo ne na wo ene wa no intelligence kira wo se akra na nya wo ba no akwa di ene na approve ene o pre stubborn ene ye beto ye nsafra no o se kata manim na me kofra no ka se nipa no to minim na wo so ni mudin eni de sa nya ba ko yo me da me mfre ni mum ye ntie o tu ba kasa no ate no be ba no ba no kra bi ho a ye se ka kire mo asem bi ho a ye sensitive rape case yalie bi discrimination any ayi nti ne yesio ene ye yankata nanim wo ho na wedi anya issue okura na wudi pem so on sa sam na wo kana no kura de nti na opese kata wani oh me de na maka no yanko if show em say 2016 ya na wasole me de ntimi mfrege me de me kan kura because me frɛ no ba be ka se ni pot oni mu ne die me nyama dwuma sam de no kura me o de yanko o de kasa because wonye boni bia be mani mo nyamfo kama bi kro bi ato se bo ofro ano awale ena asade na wo ye na sencheche ho asa ofele asa ibra wo chichiri pidu ri akrata nu abam o wo chichiri pidu krachi sam de anu court gasie mu no mo ko 7 ne bra mu nyi na nim na adasam na obeka na oni wonye boni bia papa yenti o 2016 on Facebook adana na yini yesa and I'm share by bi na me send friend request wasi mu nyi na nim Kevin aboni ti MSA into on the process ni didn't come on Facebook wana eja hiti an wase we share no Facebook oh fine and I'm back Ghana 2017 July ti obi share me wo adabraka am I just share one man so 119 ne wo na one guy be frame me ya semu a friend number e de ba dia friend number no next was store ni pa ni Kevin mo mahwe maye yo odi na ya sa no papa me ba cho Roxy no so white e de asemu bra kasa why tell say na was store ni pa ni ni pa na fra on fa ko and a minute na fa ko no na woni na wo ho e na ko bi ba ko na unim nyansa no ko am so ko ka no wo akra ma fra wa amfa ko na so blanya abuto na woni be ma ne kase na ga ni kire me so minute over 4 years ba ni family no kwam penis wona na ndem e betina na me nyane again no em se ka me pam na dwena na na ma mo ba mo no so de be ya me man adien ti a kin no na bi kusa no no kire me so sisi na boy no na ma so ne ninja eye gane maami so ne boy ninja so on the process some months na say yin sem bai ti me wana me benya boy ne number na boy ne frame say Ghana kaje no so nyema na me so ani no so afena kaje no so nyem nte ben nti na akoyin nsem bebre na me yes okay nko me sem sana be ya de me twa so na meji that process na within July, August. No, my mum say me oban ho ade. Because church members who say on one and one problem. But you are quite sorry and no double date. Ni na o kasa asem o mi say ne ba ne be ma fo frotwe mpran. Me say sa ma me fo we mu bi no ne de on. Na DJ Nyinsen. It is 7th October. O mo kwa yan so ne. Church of Christ. 7th October. Na ye dey awale no. Any o mo Church of Christ for papa. Church of Christ ni papa bia no be we da. Actually no mo kwa no kwa wo mo nko bi kura. And jamde no ho ade. E ya ifro nyina e ko court ko sensan.
am I yet? The process not problems be brain, no social be brain, Obi mo jadi akwaje a wuhie nkwanhie. see, maintain on once. So one last year, I don't call my mom or to standing ring and go papa must say, Won wale bi. Mammy book to go on any one fee. Ada again wo ska pa ho. Where dey adwuma? Oh, one in the black jumo a company be wa. And me here. See, last year I'm one manager, na number be frame. Or friend so you so jenny or tamale. Satanam sumo tamale. Now or me, or be deal with me. Hey, Na me DNA Esther. And so my wife. I Esther say me yen say na me no or the me Ghana card ever hwe me. The addition am call mo camp on. Me ko hwe man hunu and am ko ye case or Tamal police station. And na mo block number na e frame. Into okoso kwa ko bi and mo check. And a boy no ehu no crow na boy no so sorry onim say again no wo ye den o kunu. Na onu kwa ne wife ogu o ma miensa. Again so aka no branch. On net say. Iti amame ye say no. O se me hwe nsem mu yi. Ti me call. Kan ko ye pa. Me call mo friend no o ka so baba. Ade che na odwan ko na mame ho. Ofobia. O mo friend no o Free Eastern region. O fa ko no bia. Na bi twa so. Na me temu ntene mi temi aka me fa chire ko ye nyambe na me hu say no kre bi wa ha. E dey na akoye ye. E dey ha nyina ye ebisa. Pa cho me ko ye personal DNA. Ah wa ukoyi ufa akra ne ko ye DNA. Okay. Nti along the line no. E ba na say Na nyame. enya wo ba. Me bo me family mama ne no me ye say papa ye say o. E be ya akola no wo hu me awie. She. Me ntwa so nanka. Eh wo papa nso. Me hwa akola na janka ko ti fe ni ye. Ana me gusa me hwa akola. Wo se enya wo ba ni nyina no. Yeah. Me gusa me hwa. Nyame nhyira wo. It's 20 fees nyina. Ah obe wie na ne papa be gere ko. Eh, ada offer asefo asa. It's last week me hona again a friend can share me say. Onye chance of so two kwan. Na person dey akwa no koma na ma no. Me so me na ma me munye free. Am na ma me so nkasa. So da akwa no koma ma me no ho anya da metima nya access to akola no. And me say kan so enko ma me ho no. No ka share me so dey wa ye wi do pen way. No knowing so da akwa no kwa ko please come na dada. Ada akwa no ko to. Na bra wo ha wo ne sei. Akora wa kwa edi ene na anya wo ba no. So so de ne koma wo maame a wo de akire ye den. Eh, I say we ni buy no mama mo anya we. Me mbo mama ni say me BBC. boy. Me mbo one na busu fa na ma ni say. Eh, love wo de say bi mu love mu ode no. Love one tenten ni bi pa ni o. Wotumi se wo do ga na akire say. Eh. Ka say. Me yes okay. Sana be ye de ene me pese me ye no open. Na nim musu nim. Na ga ni nim so akwa edi ene no. Pa show bi woni. Because me hu DNA sample no. Eti so pese o ka kire ni se di wakwa yi ni. There be. Na de na o pese ga Me ni. say yen koye foforo. O sa o ne koye foforo. Pa show. Ti mu ye wi ana afi no ai den. See, Ni ya no so ya ka senya wo ba na o papa sa gene hwe no wa sa gene hwe. You say me pese me hu na afi me momo ya we. Yes, I'm not padi e bra ya se mi menti ase. Fra ga ne ma ye ni. Eh. Akra no nya wo ba. Wakwa edi ene akola no from the onset a woni ga ni dating na double dating. Ti na likely say obi enya wo ba no na eye 99.9. Ena no kura pie. Oso de ne koma ne maame ne maame a wo se da bi. Mempene. Na nya sa mi sika ma ho. Wo ba ne sa akra no. Ayo. Ene twemanso na je no. Hello, Mami Esther. Hello. Oi ma. Ma hey. Hello. Now what to say? Wanko pa mo go. Me so me ho ye pa me da se pa se odi obuo ni ni di ama me awaje me free so. Wo ma me na me ka say Oheneni ni Sompa TV so. Abrantie bi aba se e fra ne Roxen Bona. Na onyame ama mo eba. E wo mo ntem. No se na se na wo de tu na nim se wo pese wo tu kwantu di akra ne koma wo maame. Na ne bonyo so na de edi kan ni. De edi kan wa fa wo wachi akoye DNA. Wakoye secret DNA. DNA ni kire se ba no enye ne ba. Enti opese o ne wedi mo sa akoye fofora
You have just 1 minute. Na mo ye foforo. Ene say me kura me busa ne say so akwa di ene na kura ne nye ne ba de a. So de akola ne koma wo maame a kan ha wo ne say. Wo se opese wo sa ne ko ye di ene ne foforo. Ene say me fra wi na wo so mu say. But I find out. Time you opeka se mo ko e bi da ho. Me we do no we am want to that like a so Esther. Mama, but I didn't know how to go. Why to be listening to Yeah, you anya na me ka o. Oso no wa e do pese okoye di nani biem. E di e fa to ani se. Mo be san ko. Ubeba na ya kwa. Yes. Ka ubeba na ya kwa ya da ba na ho. Anopa group you have call credits in your MTN account. IBG. Abusuafo ye san frɛ ye bɛyina yetie na sem na ka wedie na ne kine ya blueprint wo ba wo nidi meboa dan bɛyɛ no maame ne nidi papa ne nidi akora ne nidi na ɔmo san kɔ ye blueprint me yehwe je se bra so kɔ san kɔ ye na enye ne ba bɛyɛ den na sanya me ba so di kan ye ba kɔ enye ne ba ti so san kɔ ebiem ne se prove se enye ne ba bɛyɛ den mcheshe wo me no mbaka ebi ono so frɛ me se champion de brem na bi jim frɛ no nya nana ya so ami midasi so ami abrantie ene mo nyam fo pa no to no sa ene mo nyam do so no ne nema no indi so sa or personality anko esi otimi yo body tina ensamo oni data kokodo no 10 gram no enka hwe oh so ami in the first place I didn't start him woni akoda no ewo dem na phone call aba na wo hu say wo twe empra clear evidence pa what adechi ya woni na kasa wajet mu say bia say wanyem be ma foforo se oso ne me nanyem wo so oso no nanyem es still na wo family o papa ne wo ame abusia pe to na bia ya maame no no ene ya papa mo no omo mo aye sa o on the ticket say wo do ni ti ni to convince wo e bia ni me bia wo ye na ma ye convince wo na what timi wo ni clearly say ade we say e ko so Ghana flag show na what timi akoye no ho ade ya wedding na ko register ala we be ma be wo to no one that somebody will say because you can worry say ni mo ha to mago ati ba bi emre because come on okay this assistant that me say will say how many years ago so I was spend this can dia bria dia enya wo dia ena say na wo ka say what fa chire aba ko yes hwe apart from say we are the wedding ya dia nya ni we nu nya hwe so bi so threaten life e what family abonten so na nya me na di wachi na ke ye be yo bi na ke kunwa na wo ba hu nti no bema no nya for say na je say nka wo hwere wo kwa for what eno nko e say enkonkoda ukoye die ne ye ya uhu ye e say nka wo di ahoma boy ye emfa wo ska ya ko wa spend wo say that after wo be fa no so kon so wo say no you very well say ko wo nyo moja that's the problem brother wo say that eno ko so enkonkoda nchen se no so no wo mra na mo konkoye ade no ebiem but wo do ya we say akora nyo ba the way forward after abeni na tata de say ade owura me come what say kwayama nya wo pe na wanya ni mo mu die se ne ba no wa meka cho say ade we say yen church no fa ne musu onko wo kokoye ne say enya wo ba so pese do koye en de na ga ni mu ho hwe etimi de no de metena se o so on san koye wo bra ga ni wo ho because ono afa secret akoye no ba ga ni betimi atwema so wo kokoye ne mo ne me ka tene so kokoye na ba no enya ni di obetena ha ni ni one o mu nyina akoye kura se wanyini ai so vale okoye na enya ni dia ne me se me kama ne ti ase se wo ntwa so enko diske bia wo ga ne nebusuafo bia owura wo nyankopon bibi nsikwa ewurade wo bo mo ba woni me bi wo hwe wo decide we ti wo ba hwe wo nkwa entime se wo kokoye de na nya oba enka se wo kremu ho aho asika na wo hwe ni mfie se nya de owura twa so wo na me manwesi yada se
My lady, ɔdɔpa wo hɔ ede bia ehyia nipa bɔne ni. Nti awie nso ɔdɔpa san kwa akɔhyia nipa bɔne ni. Enka intention no nka bɔne be na ewo mu. Bɔne be na ewo mu pa se. Yo mami Esther, piesie mami no nka se nwie wa o mami. Esther me say no. Ekwa da oba polisi oba. We dey say yen ka ho bi ne ya dansefo. Etike ya ne wo ne bra na na beko. Na enkomo bi e ho. Na so wa ko yo bi ni. No one has said no ba. What's what on what way the end and any bad day? What the end and any bar, only Akolani one baby. Mama, and so the and so measure when Wednesday, Esther, Wednesday, Miss Roma, why? Medase pa market watch mu ni akoda se me banso a brana ma medase piesie fefe brana yenya na sabe se nya ne ba ene wa na nko ne ba bi na hwe ba why na se o se no na ho sam ke kai bi o bi a e ka bi a wa bo no wo be ma wadu atua man o sha se di o wi ni chinga po no we mi pa so be twa man so yo Esther minya o nyame adom akua da why yo radin shira e da se aha yankoi ti my lady sani ana make ka be ya me se odopa wo hoyi enhia papa because papa e utie ne nkomo a wono ote abrochire ba bi Facebook da afuo ya etwetwe nipa konsori mu na Facebook ya na wadi akire na wahia na wadi di nkomo akeka na waba Ghana ohun se utie nkomo ni mu a ono oba no maame mpene so se be ma no one ne te no one ne te no enti boga aba enti mi huresi boga ha mi ese be ye obetimi ni we ohun atwitwa so na ese okonanim na emu no saa kra na tie kra na wo oba na wo se ohunu nyansa bi wo niama ho se wasi wonne wawofo na dwena ko bankuro mu a minyi ni se nka wo bekra be ma na ne te Ghana ha ne se wo ko cousin bi ho ewo se nkran yo se ene na kwa akoda ho amena dum pempen so a be ma foforo atimi afre e ma ne bi bu odu o ya fresi foforo so timi ka se asoli fo nso onyama be ha dwen onu do de ti ne de on se edru wo ne de so wahu no kra my lady de bia ye ka se nipa bi nka no kra bi nie wa hura besi wa me ya che wa ma ka maame a se bi o de baba ba wiase asem bi se no de na wo se wo kafa ho maame kra na wo tufo se enya hwe na obi nyi bibi na eya ne baba ma e ka de afutu no de be ma no de baba ma nka ompene ba anya ne de aye obi baba ma nti no won se wo sum ne baba na ma ne by force nti na atwan ye nkonkwa ye ne ho ade ya wie hu ade yo akwa ye wedding akwa sensan court nkrata ni nyina no papa ya ma ne brotherhood for nse form e na make so odon kohie ni papa wankwa odo no enu nti na bre bia ya convince na no wagina ne do na wo ne so na wo de ato nchen na afi wo head the brighter side meanwhile no ba na dwene ya dan tirim no e different oh my lady esi ankoma ye di won se na wasi relax kwan da ho won konkoye sente sa enka yaudie bia ka be ba be within this minute no enka yaudie bia ba be wura ni mu but as the way a wo ye no onkonkoye nte sa won ko ne ba bi ese wa hwe akora na 8 years no buka ma be nya tua akora no e ba na be ma aw ohun se wo buka ma wa obe timi atua opene obhwa akora ndin ko pena o investment ne bonding o bonde kura na nya wo dia nya wo na oba bi say no
wohwa kura ni kodu wo cheto obema ni pakoro abegene ba oh entini yenua ba me ye ono dia enka me no wenu me ha me ho me ni akire ensan ko first ka foforo me DNA na fe the disrespect e be kam ye free obey ho obey a ogege na nimbo aboa no a unse ono agigade ensan kwa akoma abusua so onware biom enti me a enka me ha me ho kra enye eno na ama na duabo bebrebe ni akunkum ya be yo enti no brai won kana komanto ne yam ne mom me ye ono a ka bibi se enka me ni akire me had the brighter side because sani ahun si efe e dey na chese wunya odo party said ya wodo obi ya bi ebi nso ana no nso anko feel it say sister e sani o si feel man bi ana wan hye obi anko feel say ama na no nso ntika ho na ebi a wontimi enya yi na ma ni bi omo yesa no my lady yen kan kire omo so omo nyai na parliament so omo guso de niam egu akwam e na wo pe ye DNA enti ma ni nyai asebeba da bi o e ma ni nyai na wi asenyo na nsem we my lady e bom my lady medase na abrampa my lady medase pa nya me hira na yen chia ye tiefo nyina my lady medika kwa abranti ne papa no so ana na busuafo no my lady hwe ye papa ne ye nananom bi ne ye maame no bi ade omo ye na etan sebe eyensema yensem hunu ensa ani nsuo ani moja bie mu dronko entisi ye kam moja mu asem a menim de ne papa no eji atu o tu ne banefo se enye hwe koje ne hwe no malady na sebe enipa te sa ponche ya ye ni wie koton enipa untimi nkuno ukuna wanya amane entisi se wudu obi moja waje ahwe no akoye wedding kwese sakrata echana be ma na ba yakoye enya wo ba sa ugbo na kwala akro no atudi papa kro akra no so bi kura wahwe nam na university afin wo hunu papa awoko enti awufo no bia mu tie ya hwie yi sebi yemfa mmoso ho ane debo akra no utu no fo se onya mpratwen enso so betwebo kofa ma na nsem wo mu a mani hunu ba bi ogina abrante ne ma me ne papa ma amoa no o ma amoa no kwan bia so seje ne hwe no ne nipa de yentwe no ma sa nkwase akasa we ma le de na me pese meti bi enipa de yentwe no ma so ne de emoje bia be hyew na waje du botom sika na ne papa kwase mpani ada na wo tempenten kwa ebi kro okwo mu nante ne mbika wutuyi no nada akra ne nyidu wa bia ne ma me se afa na ne papa aba no abeje no eti mata ya motesa ne ne me ye me dese se afidie yi se beba no metima tododo agu hospital de anke ye na omu gi atu me de kom me ka kire omu so omu gi atu omu do omu nyentum bomba gi atu me na afidie na ready omu foma no sa ma gi ntum mu fa afidie ni tisi wo ye wie ya uji be ma ni ska kakra bi na ya ye na asumdua aba na ma lady me ma krachi so se bi mpani si odobi ewu na wudie de eye wodofo se Facebook ni YouTube ankrofo yakofa abey edi ade na mo pe ho eno de abrampa obi so awale ho o ma lady udie ya o mo ma ware amena ye wi ni paten ya emutu pe wi ni paten emutu mimi wale mi kuze na minimo no edi wudie ya be ka ho a na ye ten anya tu wale 22 years edi ma lady any suban said ye tete wo edi de ye kan se enipa no ma lady wudie ye nkoye kura ase tichewure mesisa abranti o ni papa ne mama o komiti masre ba ama no sa bank o mesenka asem bia ne ho hwe ba bi okofa ne free ne nsem de akire eti sebi sa Facebook ne ho no be ya mo vanto ho na wusia ne se wanya adaje hu ne nti ba bi o free na bra bokra te sen ne wo hunu se okoye ne ho ade na bia malady ensori bi o ho no mo asebi me koye MC bi wo kwawu malady wi ase o se nyankopon anka wo yesi ana ko dwagrada sutrim wo malady asempa na meka o malady de ka se de banku ni pe di bone asu da bi o ma se me kontare o malady edi anko nyame me pa grade na ko nwadada siritrim na next time wo hunu se bi usua wo yade anu ahwe o banyem wo se masori ameko se o ye makuo ni o se ye nwan ye begu manim asenti be ye ne ho ade na ne wedding malady mi koye bi kwawu na epebre nso to edima mesta nyum ba na mani agi obaba amame mama mesta nyum no oba na mani agi enso be hwie opebrem dudu malady mi si kwa mi gira fifi mi ye program ya na
awura ne maame aba me ba se de awura si sei mesre wo sadodo wonyem aso kese o de woye ne ho de so elder malady mamna be ka che se ne ba ne sadodo no wonyem na robi na aka che so ntinzi mesa na sa bedi soro ha eti mo man trans ye man trans wonye na home na malady me hu ba bia mframa bi firi awurade na canopy guguro we guguro na nsuo no ba ko bet se metwade yi afi champagne ye ton o ton 50 cedis ko bi aso ma obi akọ on san kwase adwene na wo sabi nipa bi tirim o mo de tie so dem na maame pani a wo Church of Christ wo ye pani wani afi na wo ba ko nyem wo se be man men wo de tise nim guase beba tise betuna se sabi ye sum nipa na ye sum nyame enipa bi ama nyame sum na ye de na nyame no wo ye he handodo edu ba bi nipa hu se bi no ense zo ma ne trans didi adro su yin na so eti e be srese no so ye ba ta we ni ye na sa ne ma se airtime na malady me mawura ne so oba ya the points bi ba batwim malady sa wura ne di ne hudi me mfa ho ne nkoma wo so wo na be mai so atete wa dio enna ne ba bi se nkoma be mai di sa na ti ampa malady se nkampo no be mai nkwa na wura ne ti a anka ka se oso akwa die ne na nyi ono malady ka wura be start egwa nkoko aka o siu bi beba ni trim kan humi bete me na branti ka se kire me se de misini ni ti ni ya wale me mfa na ti da anko be kika sansem we nyina o ka se obesan ye biem o se kwan da ho nkwa si adwene wo ma ya ni bitrim ade ni ye mai bi ji wasasi so ade ene bi ji wasasi so mo se samemma fofo so ti se sadi adai malady untimi nware enko ware branti abeyo ho ade na fe be ma so timi safa telefo frɛ no e ka tense meyere no nte sa me de Ghana card be ho kira kwa hwe jimisam bia sebi maya ne bi eye eti sa ade we wura no eye no kure se nyi se no de abɛhyɛ branti malady ye ka so wontwa so nye wontwa so kwa sebi kwa ya masai abranti ahwe na akwara ni 8 years usu nim sa akwara nye ne ba no ne papa no se malady si yesa akoye na yesa na ti ampa awura no wonim se enyem na nye papa na nyem no wonim se abranti ba ko na ofa telephone fra we no ana nyim awura no emaya ni bi su anya sana omumo ma adwurum na ono malady ba bia wiase na koduro no sabi ensansa na ti bi mo eti huye bibi adwene huye na kina bi no malady na fe wusu ba benya suzu zaso se ne yu ma me ababoso eta wachi o ma me onya nkirisie obekọ amana ka nko a na se osusu ba bi ebenyini abegimi se agimi we bia na so atra wiase na wanwu edi malady abrante ne beka che no se bia sie wie de wom so free se malady so free se ontime nyi bibia mfiro mu wa wonya akra na ma abrante no se onyi hwe a onya ne ma awura no se de ye ka ono so agya tum se obetimi akoye ende oni ha obi a oye na sanye ono awurade nyankopon o so oye na nye ono a na wafa ne ba o nipa ba akofo wo malady wo bu ni kwase bebre se okoye na nye ne ba na mafa me ba just like that is a roxy transe aden oh did they say tamale na wo e ho na wo ye adwuma ade Dubai na wanko bi we ne ba intimate me anko bi say no o si ukuada wo beba amma koye ti e bom pa e se bibia mebom nti wo be nde wo be ko tamale no asan ba me wo bisu fi o e joso nti na mo akasa wo edini ya sante amuna oh abayu yi na ono oba ushia no oba dada ono so de ba ni akure ade be ma na one no ono oda so ne no ho ana ono so ne neti according to teacher m kra no bo no by the way o ka se o so nso ha dwen o so nso ha na dwen pa o pa mbe so ba no beka nsem de shi ono otimi kasa chen so beka no bebre oh they say also when you cry the akra no kodada now when was the last time hu akra no say last year mo
last year ton Gan mo ade me kwa de we o se kasa ntimi nkwa akra ne ntimi mafio sa na na maame mo ade na mo kafa ho no am o mo ne me ya ka o me no mo nye free since be 2 years ni maame ne papa ne nyina papa ne do Italy gan ne papa o Italy na de ekoso yo ya we pa ena na so o Italy anko obefre o no so mfre o fem no medin won de obenya nka me mra fom baba no so ban de mi ntimi na nka o papa no benya nka bra fom na mo santena sanity ena wo maame mo so de nka o mo so mpa ni sei maame kwa de o so nka be pa nka me ntwa na nka me sa no ba no ntimi Adam fie nipa ni ho oh nipa no ba say empe ma so ntwe sente no o maame na ya asante ana papa o papa na ya asante o maame ya nwa o mpe ne ho asem kom sin ka ba ya ne bete ase a na nka se wo bete ase nka wo nsa ne ntre na da separation ni ba se se ya 18 ton tan kura na court de ma twetwem o de me kokofo dua se ke nko twetwem nti ekwa no mukase da bi akwa no okuma se de yemfa mra kuma se matwetwem nti so kwa kwaji divorce okuma se me aye no ene ne nti me kwaji ye na che se okura untimi nso nwale o so ka so be wa depend ya na register de be emwa na se so wanya bi ete ho wanya bi se me amera yeah my way no how many years this was Tino's and Oyeri on the 30 years, but I mean, actually, no, sir. Youthful exuberance, kakra womb. No course good, we say. We SS, yeah. The issue in an say, be an baby and mammy away, even your sex of mammy away. Or back upon my mammy. Be a baby and mammy. I ask someone, be a baby and mammy. I don't know, mammy, Jim Sandy Barn again. Never, oh, mammy, Get a penny. Last month. On no one over. Mammy. Be pure upon my mammy. Hey, mammy, crow, you. Nagan on way office ever one. Abiji, and a kingdom mama. Kingdom mama. You bride say, was sing a me out more. Aida, Ukiada. It's a brampa because on an akasa. Say you say a wajatum so quad no bebani amoaba. Why? Yet I see be so by riding car. Young call confession. Yes. Sompa Inshiranie, Anomini. Inshiranie, Anomini. Inshiranie, Anomini. Inshiranie, Anomini. Kevin, any flyers in the floor. I wear your Miami mammy, the Queen Elena, Mama Efe Amano. Na formerly ewo inshira obradu medie so Mama Efe free radio so any TV so afimu ani nti yes celebrate ya mami Mother's Day ne ye dwoada ekwasi ada so ye de ma no preku ti baby obi a esi osuru nyankopon hira no ekwan a wabo amayen a enso ye nam so no na me hira no papa nyini free adumu enko adumu the Queen Elena the first onya me hira
baby will be a mommy, I love you so much. Me suffer ni o. Eya apostle suffer. Reverend Augustine a Japan by or a district minister Techima. And the papa by so ye celebrating no. Kwan from so na ho brasie ni chere papa by na chere ya menne ye ba fole a ye nya pii for fans nso ye nya sika che first no a na ye ya pii no first kan she every pum bo so mpa ye wo fi afimu ni nyina na me gidi se mi se champo sa de no ma ye no ama ye hu resource wa for bono so nti ama se ye bo for ya me se ahokeka ye de bo for de no efe kwa papa bae ena wode saa enkyerɛkyerɛ ni nyina brain o Trinity Praise be ebi obi a radio Australia nyankopɔn o isra no emma yen papa Augustine Japan bae onyame isra no papa pone mama Sompa FM obi abaso Inshiranie, anominie. Hello. Someone catch him. I don't want to catch him. Hello. They said the any efa. Hello. Inshiranie, anominie. Inshiranie. Hello. 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 Mama, good afternoon. Mama, so my idea young man, there 1 year, 1 year. Nominate the brand, the year more margin. The Brawska. Now, yet for spare parts and engines. Tibia, or Jimmy the party, I don't go to you. The Tony money be an ambia shameful too. The Tony money be an ambia shameful too. And I could occur over to his stocks and Yamana. I will know the check it. It was a check in. No one who said money behind it. Ira. Ama, or the question to the media or come and go. Oh, I will feel the Kuma wearing about. Always swimming Kakaka. Maybe I seem to be a sense worthy, or the she is the new Emmanuel police king. Am I a quachi? You have a cheese, the new Puma, some new board, yes, and your mamma is generate. And yes, I don't know, baby, or the sooner a none of good piano or the coin. Today, after 1 year, my team works from the brand and chair, may you make you. A mamma, you must be oh, you scan shit. Now, what about Mamma near Atumia Kamunukre Achren? Ma, means me, my Miss Shrew, may send a plan among the secretary, I was a man finding my Juma.
me go kan we na go nu nya wo bia free no eti ani wo mu dia menya me ho na guy na nso nim baabi o wo sesi ai mam ye chi ni tumu ye na go tumu be 3 years ni no ei ti ama de sia ene ma tia me ye ni ma ye ne de bo oda woro ma me ni so mba bom pa ya ma me o se me mu dia menya ma ye pasa me nam na na sia ko me kamite ko ma ka ka ya bom adwenjini nti yo odi ejina so ne mfa wo number no why mpachu yuma ye eme mu wei ani sika ni bre wa me ye de asema hye obi ba dena kwato afiase mfie miensa kwa anu kura bie nim won de akosi hello oba pa mo di na asie ma we don pa so do bi mama ye ni ho ne saso hame se ne mo ka sare se mu tin abo mi ha yo ye nti o na janu anti ni yabe pa so en de dia mi ye si ani si pa na mi si akra di frata e ka baba ku di dia mo de sia ni ba ye na dia afa bi ni ta ko sense ni ti pa ina de o pa tan si ni ma mi ni se o ni ba ni ko o ni ko na che so wo yire wan kan kire o pa so de o ba ni ko o ni ko nti ni njeja ibisina mi no ma ja mo ni so so very good ni ta mi pa nti ni pa na ni ka da ba o ba ni de ni se ni ni ha the really bam go feel the hammer ni ma mi ni de hammer o ma mi mu nyina ejina chire ka try ni de point ba mi o pa ni ja ita ko ni ti ko ni ti ya ya ko de sa ana one day ni ko sia o one week early ma e ko nda de ka ti ni se ina de ko de ni ma da ni ni se o de ni ko ni de agro o ni o de ni ko ni de ten o so mfili so na obeda na o de unufu ne be di agro pa papa fo enso hu ni ama yo nti ejani ko na se nti ni na ja ye ko ni ti ma wo ko ni se o de ni agro ha ma mi ni de mi ni ano unufu ni di agro ne se ọdún ìdí ọgbọ́n ìfọ́lọ̀ ìwọ̀n ìbílẹ̀ náà tẹ́tẹ́ ẹ̀mẹ̀já wọ́n kò sá onufu no nípasọ̀ ẹ̀ ọdún ìlú fún mi ìdí àgọ́ ọdún ìfọ́lọ̀ ní ìwé ẹ̀mẹ̀já ní ìdí ìdí. na wà á númú no fọ́ no. wọ́n lọ́mọ yẹ náà ṣe ní ìfẹ́sẹ̀ wọ́n mi á ní sẹ́bi nkwasi ẹ̀ mu àná. nípasọ̀ kọ́ ní mi dà ẹ̀kúrà nkẹ̀yẹ̀ máa. The war yeah was the war yeah the next one ni ni pa ko no yeah ni se ije de ni na bo yeah na man seriously but na me anu dia ni ja e be si ma de ti mu ni na de dem ni ja so the process is killing and it's a driving a with it no the is a ta ro na man seriously na de ni to go Mama family out family side. No, because the person on the minute to work and you know how to. O pusa o mu fu sa no. Yeah, the same you know how to. Pusa no for the minute. It's about the minute to you that or this is me to see because it is anything go say. No, we go try to make you show. It is very look at me. This is me to see you guys, Mammy Grandpa, funny number no my any. Hey, 70. Nano for sure, they no any say. So no ban and now put on a nufu. My family can benza. Studio number. I read you for. Me patron for studio number into so my wife. Nenge de gusi. 0548 931 say ani if it's TV no 0548 931 0551 931 eh do know hello
Hello. Hello. Me pacho enti e why? E mo di answer. Pacho good afternoon. Afternoon, papa. Ready to have an amazing. Yes. Too many more. Pacho ba me na ware no. Me ko ma no o patada. Na planning things. Nti ma wan be na akwana betting. Akwana nya sing. E pacho me akwana ni se na apa. Woni o yire ne ba na akoda na nyinsen aba. E ba na maka pacho ze tu bende nti na me de ba be down no ma kan tell no se pa she na boy on ne wo ama ye dia share ne boy nti ikumi fimu a ni sa ne me tia o de me nye na be down no ne se no de be da ye ne akogye anyinsen na ma wana si de mi out nti na me de be down na so da so ne akra ne ma me ne wo ho me ba so na wa bra ade wa wo de bra me se wo hu de wo nye no me de mi we ma hu de me ye eni amani bi wo ho a wo yere ba wan sha wo so one na akoda ma na nyem wo so onfa nyin se wanhunu pran awie so onfa akoshe ne boy wo de akoshe na ma wo aferi wo so nti ase bla akoto abusu apanyin anim ne enfre no wai bacho mo de mo se mo nhya makono so de a de mo de beba no so no enya bi ni e de anko jamani dross Obia Erade dema watamfwa authority awo nyina inkugu wanim Onam kwa subaba onam kwa soso edani Bamuko Erade besha wadwuma so na bia wo de befem na wo mpaba Ombeko so adoresa na wanim sunwa se de biara Erade bema wa yetre emfa de besie bia wo nkyere wo Hello? They say telephone and so at table. Hey, I do my buy a dinner. Hello? Zero 0548-931-931 0554-931-931. Hello. Hello, Mama. Good afternoon. Afternoon. Yeti mpacho me modi. Ama mpacho me midi. Nede me wo problem kaka me wo country me to kwan. Ena me si me kona makwako di edru. Me koya nipa to hie ku di edru di me ni no. Ah ono me di ka friend no. Yes, so koya say on omo buta le say edwuma be na no we on so of edwuma be na no odi aba o ti ono no or a pilot. I know what I'm saying. Pilot a paper birth certificate. Then I say no, a pilot. Or say I no drive or the be phone pilot to do moba a butchery. It's a quarter of my. Odini nim bia bachi a oni bia temu o wudini tri modern for odwama moni otuatefo enunti wenti onyame asem na wo ya so di ti awunya nkopon enumi nyina beba so ebeto a na besinsan enumi beka wo yefunaba wasase aba ebeka wadwuma de enso udini so be ya adwuma no man friend bi nso abedi Matare fefe shemi free Ans boutique. Come pa. Kolebu. Enta de papa ejosu. Efie ne ho. Mama ye buji. Enya sam ketwa kra. Ope casual wear, ope evening wear, ope atade bia de apie bedwemu. Ebi wo ho. Me pa cha check no social media handles ningina so Instagram or TikTok or Facebook baby X ujinem na oma watade fefe na ye kanfo neske medical center so ama ye nyina mfie ne nkyere ho enya sam ketwa kra ye bibia enya gro antinatal postnatal neonatal fo ne kyere ho okay ewo ho on show oye
pediatric care and so on we no ya dia enkura kranketenkete no omo ye pediatric care and omo niku kola hihye nkubetem okay so ho and afin so zebia wo pese wokotu se na wokosi usi an we dental clinic and so ho and omo ye adwuma ho ye fertility clinic and so and so ye dia fertility awo ho hawo so gynecologist ho yo be show dokotafo ehwehwe ma ya asem no so omo so ho semi ko school do achi adwuma na nka me no o sen pa ho ni nyina omo ye bi wo ho na ni je sem wo mu ni say insurance omoje bi akopim get insurance yo fantastic agency fitamu ha ye nyina de ne ba kire sala tintintin doctor bia e ma ne kwotwe to ase asema asi edu de be ka ho asem da ofunti mpacho neske ene to nsafru Inshiranie, anuminie. Memoye obey, wababa basuya everyone. Inshiranie, anuminie. Hello. Hello. Grow fine. Pacho, the Taiba Center for and a dear bar. So cocketess to me now. A grow fine. Akuma boking king. G grow fine. A grow fine. A grow fine. A nyasam get to opera. A grow fine. A grow fine. Say what they grow fine ointment. And no yet chi. No so they are come. The Pacho share can be a no what to be. Maybe a ton of drew to a drubian. Ubenya be a to 0244596532 Kingdom Herbal Center. Ye nyina mfi ene nchiro sisi Bacho sisters bro. E be dwane. E be ko ama ho ato. Kingdom Ginseng Power Capsule. E be ma obegyinam se chiren. Na no so timi aboa wo pa tremendous capsule. Na tu na mu sa ayade bia. 0597298855. Ancora Homes. Usube ye fiewura. Kwanda kwa jebi. Ehoye kama. Ehoye kama. Yene Amsterdam school ne dia nuhwe. Tisa bruchira bagana. Gated community. Abruchira bagana. Ube ye fiewura. Ube ye fiewura. Abruchira fo. Obi amajibi. E mama nso bia maso. Pacho we dey ye wi adwuma na ma. Wo dey fasika bra. Na bra to dey. Frɛ one more 0530 217 766 0530 217. Nese malady we no kwa no anu ntare na ande beko. Oh. E fedodo. Wo be fa bag. Na waduru ho. Fa bag green. Fa bag green. Wona wo kro no. Hello. Hello. Bye my auntie Pacho Modi. Afternoon. Yo. I'm Pacho Modi. I said my idea ma. If you say everything para. Into. And say my grandma na oti baby na me parents and so oti baby. Iti o mama Jennifer van come my grandma at that time. Why na ma waduane no mama ana? No ma me no aduane na ye no aduane bi ana e ko ma na bi because no I have rapper all day. Iti no ma me aduane so me fan ko ma no. Me di aduane ne ko ma no. Ma me share ma odidi wie. Nti odidi wie na me kan say na na mpacho me ko no say ji we ko afama o ma me e ma me na e correcting. Ba me vie ma nsha de ko na me to basket na me aduane. Esi move no. It means when me boy area where the na me call na me foul because me could prove you say kim. E ma me pie bio. E na me fa na ho na je didi nkoma. Me na me say me ko na me na kwa ma de say me fama me maame
no yes dear bad nam so bi nima de kɔ no kura ni no so ma me hwenti ma ogie na ja enkomodi bi mu ana ma me ne papa course ena am friend me sorry na me jare no me kura fi na bi ni se say you na me grandma free nti me kwa me fi kura say we nti me grandma free ni chire 1 week ni ade na fe me da me so da bi na me na say me defie ejopade ate me defie ejopade ate me ko pemra nti wana ma dream ba so say me bi ade na de na me bi na bibi enye nti me ko boy no say gana me ba ade na me grandma ade ma me so me fama me ma me no uji ye no what you say o hwe me bi fuma me jano nti on fama o enye bibi e bi me de me to twene ema ya yi ni na awie ma e ko be wan ye ni me da me no boy ni so yi say tam when you see kasi tamba me de bia na so be bia na abro gina me so say me di fie dwapade ayewe ma ko pa ma me be yi me ho ano ti sansa me nka no kwankyere no ma me mu so de ka ma me ama ne no mo nko boy ni so ti ni nka na boy no ni na je ni sa ma ni ni je yo ni ni chai ti se wa yi ni sa de na ni grandma de ni se ma dia na aya kutie bo na ni se tam na be da me na ti mi se mo me na ni mo bi se fa ma na ni enko because ni ko boy no bia o se e na de bia ye bia na su gina so ni enfa o number no na asem ni modu anu mi ni hello hello Bajo, good afternoon. Afternoon. Bajo, good afternoon. I will open my for the other image. My yard did me from a 2 1 just a month. Daddy. Mamma, I read there, Bonnie. Because you were tech, and I'm up for bed in a minute obey it. The no obey it, no, the little split or the milk of Shama, Mia. The mammy whom I am a minute swap for their mammy. Ada, me, I'm up with Jack. Because Jack ran a minute, mammy, no, why? They say, I call it as some kiss your mamma, not quite on him. Mamma, swap him. Mamma, not quite on him, mamma, you say, me to know. I clock it 1 more 19 years, mamma, no, 50 years. Mammy. Hey, na mo bottom one now. Hey. Me. And somewhere I've been in an hour say, send me a yasi AC at AC crew, and then maybe a more you so she any a good name in the year near my yanka. Sabi, a branch I only will branch over for the year if Juma is a mini, so one more two but ever the pay sika. What crafty, almost almost banners or more cry, ye jaw or more pie. You don't write a name. No one buy one foul brother couple about that. What to me, I did we say one can of cram it, I could have got to inferior, son. Somebody, a branch here, so was one car one night. Less than Quebec can over to neighbor, one can say, it's a monino could die a fiancé inferior, somebody, and ya dear branch, you obey ye the beer that. So one confess it and say, boy, no in the bush, and that's one year source of money. And in Grassy will go a bushiano, it will a sermon, a cabushan with sermon. What to me a combo and it can say, when you're bored, one can send in the brown, say, one in a year sadian. No one empire a branton, no one panacho, and yes, such of money, the bano, and yet, papa. And we tell us say a year privacy, and now one must say, ya keke. Oh, and what I will do the name of Ediago. Abrewa ya service of money, what they are the actions and the Fakoma woman, and can we help? Can we demika? Nankadia could be and Pramprenti, Subam, one what Daniel upon a brand of what we think of. Said in a shimu,
say you good say you dear winning and then abenti on fire and was say jawi and until everyone the oh yeah can say some anyone one show be consama to pay what just say what come what could you say and no can send him no more kwa branche no na branche ka say enya no kura after the bia ba be hye no enti no ma won town man ka say woni na agya interview so be kwa na be kisa so di fie pade and what they akọ abonte no wo mo ka bibia e be san aba wono no nchen so ma me ko da ya ma me do akọ school ba do akọ school tech 19 years when you also know ka akọ da bia kan ya hwe na me panimu a ya akọ fa ni enko da wo mo so bi ka close of mama 50 years 19 years it now sent mama no so no bibi putu say e ma ni bi nsu nti wo mo fele ya kala asemo say akọ ke say no kura pa dia in fact ma ya no guaso say mama panimu pa 50 years utimi ni uye mu ba there be yes sir and so ya ya kro ni ye preach kire when yakopon wo hwe Abraham percent everybody and come instant judgment. Now say radio will say boneno adults. Want to was a crow no crab akukra. And yes, some years and say you try and press my mum to make out. I do will say that to be quite a yard no jam. Want to go was 19 years, 15 years, 1 year, mamma, or shepherd over Sam. What you go winning? Now for so many woman, so do go school. Enti ni show bi pa na nya sa na me na we se nu na ya de bia enya de ya e be boy kwa e ma me de no si yo abaya my lady me da sipi na em say confession de unya tie pe na adane ayam hihie bi na betena wo so ni enti ameka se nyina ne se abaya na ofre ya wo kanufu asema papa ya konom ne nufu yi wanhwe ye beda ne cancer oso ko hospital msi bibia obehia de e chense na to de bia wiase ni mu nsem na wodwene ho ma ya aba ye pade fo to de bia ye pade fo papa ina se wo yira na yire kwa wo so aba wo twa ne ho aba e na wo no che se ya je wa hyemu a ye wo good ye wo fine to hu ye ni nyina enti wo nsem my lady emema wo subi wo ho se wo fa na nya na yire ne wa wo ne wo de wo sane wo si ne wo da e na wo fa na yire so na ne da ye ne okrokro nchen kosua won si wakodosa dosa unufu ama unufu wote ato onfanya asua de ene eminim nyame obegye no onfanya asua de na papa ne nso so eya wono me hu nia me nka mema ni bi so nwene ye fa ma na eya na obi na wo wo mo eya obaba na nti obi akodoso ne nufu ama ne nufu ayi se ya ka da abeda na nso obi de oshi ano no de waye no enti ma ya na sane yesi pre ne ye nto ye bo na wonyini ya de da wanim no ya na doso sene na ti niam bi wo ho a ye nto ye bokura my lady on se sika yira ye de ya fa nhye obi ya se de obedi pa enti wo bon so obi gina kire wonim nyansa wo se tani na on se ya chetani atum 3 years on se afedi e bobo ba wani abre ebekun on se o ya hwie nyeye my lady boni amanfo di no se wa bre wo ho wa bi adwuma na wa fa nkrofo bi a hyem se ha na akọ comment section enkwase afọ eni etua kaye ena mu tua mu kaye ena is part of business Ghana my lady anu ode ka sa eni na mu mi adwuma da nyame be mo hia bi pa na o ma hunu se ne esitie ewie ne yesetani na awia spare parts sikenti ya chena tum 3 years and they say wo ba confession no aba beka kai 3 years obi akwa akodem eye wunua ka ba ne de ka wani beje onkwo so amie me de mesusoja na agum because niam bi say no ya na me hunu say hia odifo pa wonkwo so amie mu a na owu ko ba biem onu so hia babu no a mabu na aba ya ni brisi kadodo wonua wonya abone si wa bies ka na ode wa hyemu se wo so be pa o chop money efrim na ade oton ade a hye obotom sha na ade afi de awie ya che obi ba atum wonkwo na de be ye ni bia nkonkwoye no e na won so so a wote wo ba bia wunim se single mother ni ne ba was 17 years wa gene de na hye ma afi de one na anyam wa force wa se won fanyin sen ne nkonkwo hye ne boy won se DNA na e ban de my lady de e ba ba ye no hu enti omo ne maanye mu a na omo pe ba bi de afadio apa obi de akwose no no esunsunsu aso ni bi ne yete no to de bi a mema mu amoyonko mema ni binom ne tu ma bi fo se nyinsen ye mfa mrem obi ne yeti yi enti papa panyi a wa ma wa dwena anya adwuma no de wadua no eno na obetwa de aye na nimguase ye ne de wo kosoro ba fom
ade a obeje nti gene preko ma confession na ma medwa ya so na ye ho nto yen my lady di am di twa to asori nie my lady na wo nana nimpon wanyini ababre wa hyedem ana wo maame ye nuane man because abre wantimi nkosoja ana wode waye aduane de ama wo ba wo abusuanim se me baje koma na nanidi last day nimpanyifo na omu firi mu a wonu mu nim omu hu me baje kokoma nana nso kodidi ye wanidi kwa ohunu se de asie no wawie de obeyeye entime nana wonso gi ade tuntumi echa politin fa koma me baba yi ma fa koma maame mame afi de kwoti enti wanu won se be ma na wie ye no watimi afes ka na nya ne ho se tam enso wo ehu abo en a relationship no obi akomo ade obenya ntre o enti na odo wa senka obem wa huni ewom won no wunti wanya ne ho tem wo hye wankwa na wo so na abekọ nsamanto yi emma ne yemma ya adwene mu no tom ne to de bi ya na bro so na afi won mo maame amane se boy ne gitumu a ene na etu akwotwere de da na wanya ntumu de a ene na ono so be ye agent samanto na wo akwokyerechire mu kwan kura busua japade fa bedi ne ho ene mabu na ya bade yen ka no kure my lady yen ka no kure yen suro wiase na bibi wo wiase pa medase ya semu na abrampa my lady enen se me ba na no den na my lady wo oboni a wote ba bi nka ho ya na no den papa me sha se free ye papa ya ofre se ne banya 17 ne yere banya 17 years my lady sani ma we se de esi koso krom ha no omu fa wo mu hama fanko nkra ye do ma ba wade che se yense hunu ene nsemfon wo yiri ba ye wo ba enti di akono nko na maledi obeda na di akire wo a enti ba mu woni be kwa akwaje no asanya kokoduro ne na da akwanyem no ehun so wo mprent won san fa nyem nko hye ne mpra no maledi nyame betu abranti we ka wo ene wa fa telephone frɛ bone ka se o kanti yenka bi ma yemwa wo na boni a wadi wo yiri eye bone ketwa maledi anim guase na ba se ya na ti o wo ye den asem ne yiri bete wo ye den osu ofuru kosuru bete ne yiri bete entibe ya wono omo ne yiri amane na wari jaye mra na so be wa ne ba wade teza asem no dwene ho a wonti ase wanyem ne ba eda so den ne maamete ene ne maameda esa ne beida ede nyima kwose be ma sabi oni akra yi tititi melody mema bi sabi bi su anyansa o na temu o enei wo bi fa ne sa agro no nemu no oye bi onse so so ba na mu di mirike bedwa ato a melody na etosu bi akra ho 19 years sabi wo ma memo su kosua de nanka empransam ka den ka di ade a untimi nhyɛ so nya akola bi ene ne hyehyɛ ho na yenko vie a edi akono nko na mami 50 years oda na di cho maledi na nkra ba bi nsuro nyame o 17 ka wo mami e wo 50 years a sebe uba no so ne abema 19 years da nka wo wani baje wo mami kwa ka be di dia mani bi adida enam se mani bi sebe ebi ni ahohyeso na sebe dimito eye bi na ka 19 years de maledi so maame no kro wo 19 years a enka ne bapa ni wo 31 years enso wanwene ho se one ne tena ana wo gyaa ne ba na sim ana one maame pani ahwibom na nyima ba maledi we ye tietietia wonko no kwa maame no ho ade o maledi wonko no ho ade na ezei anyim na aba no ye abu akotu agua na ye kwa ne dan na maame ne di ko hye obi ama kra ne nam wana oba wanyim no ni no krudu wonko ye no ho ade no ne ntena si won panka maledi wankodi ti yese kati no mo medwanto ama hani ba adwene we ye ade ketua bo mo ne mama ne no mo ko ye maame no ho ade ne mfa so ndwie mra bia no ne ba nso ade na maledi de se wan suro we nyina wone ne ba na da ne maame ada maame so asanyem eti maledi sanso so di asem ani ye ka branje ne ho beto no di e be ka no beto ne se je se ne ba no ne na anyem onya ne ntoro nkwa ne maame no ho ade nyi se no so etimi kotungu ye tugu aye ya ye bone ye ka won kotungu a anti wonko no kwa maame no ho ade no hwe no ana maledi awura na ne nofu ya posa no awose ye posa wonim nyansa ba ku sei onse ne yire ne ba beche no ne maame mu nyina sori gina kire
ehwe no mane ma munya bidinti ozu no munyina so egireche maledi ya na wufu ni bi omuna ma omuma ekro no omuna ma omuma wate shock no nyame mfa ne kransie jojo sa nyim ye boma animdifo ene anyansafo na so ne kwasiafo bi wu ne ye de sa nyim edase ye mianofo hunwu cancer la betom maledi nya physical ai dokota woni ani wo hunwu mu ono honamani no ohwe etene no fu ndama lady betutu no na obetima de no ho pa de amaledi onko dwatoa onko pa maame ni papa ni yire ne chew maledi ye bibi ensi kwa wo papa na na so de ayi bibi maledi so de ye bibi oso mfanye bibi ensi kwa se wo jambe po se awie etiza honhom bi wo na mepo sa anofo aposa esum na wumie se aben cheze made de edu ba bi manu bi nu amani omu hunu obepie su nanim wese obaka de enye ni hu na so na kwabra ni kura no fu mu aye ne sa aben ana people no wamia na wo posa kwa agire moja maledi na be ma sesa ni sia asie odisia no oka kwasia jeze o me ewe na no fo jeze obo brace enye this odaye ya na ye wo mu fansu anyansa na maledi midisie no midisie maledi medical kase maledi owo obone a sebe wotu ba bi nkan o akoda abaya ade na wuji ni wiase sebe maledi na wi abode kotie yi na kotie dwane akọ kotie dwane akọ heye nei mudimrika usembo tu chesi kotie wiagede cheze wudwiri maya ni bi ho a onti ase wonana ewo fie waye mere da bia mu de aduane koma no oye madum na de aduane kọ na de aduane wo hwedi yi ho pepa ho ana o se na je roba ekọ afama maame maledi se wura ntimi ansinkete amoni maame ni omo ni mu amane amomo akọboy ne wa maledi ohia buburo de awura na bi mfiri no so odini beko se no ni nyina ka ohia ho so yare ohia maledi di ade ko abrewa wonim se o ma untimi miemu nti wanto din ana se di ade tuntumi amachechiri ubekom na ntoma bofa ho ana ode ahye roba tuntum se fako maame ene o se ode fie japade akwakoche on se ode fie japade akwakoche pa maame gina wo so se ode fie japade akwakoche nti kwaje bra maledi awura no nkobo ne maame amane na de wom kra de ne se onsa ne awura branche ni ho onkobo ne maame amane se maame ade se na afie twam mekoye na branche ze wanya ne ho ama se na na so tata me wona ne timpo na wudi bi anka so aka be di kra maama me manya bi adi enne sikaba edunya ne class o wakofa di one ni diska na yeye na se wa usu fie sika na oda koma na wodi ye eti maya ni bia sabi mudimri kantenta yeso mu ba bia nso edi kotie ti ni e kan hwia mu ntie me fansu o hello, you need Dr. Gofa, chair at you.